Ni bari takatongo ni rusang bulu baka kana kampanye ratibo. Orang ni tuku na mandai bisa. Rusang bulu kampanye ngo esang ni kampanye bulangi weekend na leoni banua. Kenda sang kenda doktor tanga bak mamanda. Erna we kampanye ngo kenda dau we voli kina enan we singai or nika on a daily basis. Do na kampanye ngo na FMF la Mills of Fiji kampanye kile lebu nangon dalaka na supermarket da bulian na non-reto products na bisiket na falau ongo en total na burbure as consumers we kenda na do bulbuli kenda bukiati ko na kampanye me batumbur na non dry tumbu na biyambaki ngona sa tumbu kina na sa rawat kina tumbu dana tikini tumbu ngo sange wasima na tau kini kampanye sa shareholders so kenda na rida tikika kenda we tartar tik value na rusang bula kampanye gondo talo rentuko na PBP sa na please beverage ortongo norto tik na aqua safe taba na waye lebnango na dangun tik na tabi no na sang tiknikila ni orto kenda ron batung bilap tala na kampanye da bulbul tikina toraman dan total orang nikah kai kebulian dan paket biskuit mana FMF verto na kampanye ni RB Patel talan do verto na kampanye artiko na Lomani Stock Exchange so na kayo rani tukunike na vi RB kampanye artiko na exchange go era sang ni kampanye bulangi kampanye kan tando lakova ena visinga orang nikah tiko erna kampanye voltai motocar na Escomotos Vakatalaki na kona kana sange list taki wal chingango sa sange dur tik malaman kampanye orto na Shrida Motors orni kanga ni orto na be kampanye kitingo kya kampanye kelelebu era kampanye raweka vaka na tumbu na be ambaki na rusang bulkanto na kampanye ngo chin kawal na kampanye na ambaki sawo ti arasun bata vida sara kampanye verto na kampanye ngo orto bison viva bando na ambaki batolu eso barua do na ambaki bat errando bison ti kana be ambaki na rusang bulka na kampanye ngo chin kawal arasun bata na ambaki sawo Kaya bukan itu mentangai biar lawan ini mundu tambah ni bingkar itu kumbe kai biar hulu. Na nito tambah ni bingkar tiko ngai Victoria Parade sa na corner of Gordon Street di Subai. Urani kaya kami upama dalata ka kito tiko na bunin tatakos na zebra crossing. But ndole da mamadalta ken na den mensala raseng chignitora rawai. Ko ngana Fintel Building Macau, Wembasai may nasa na Matau. Na Victoria Parade ka Vakatalaki na na coffee hub na bunan voltai coffee bembasai talangamai ki na kito chiknga na kona